ekyo kyotinkabura kukigamba yabebonire buzima. Amazina nibanyeta Nsimire Maureen nindigambarra obuzarwa bwanjye nintungamo wonka omushaija kuyashire yankorra yantarikungire so ati niyo warikungire konka ninkorra mbarra nindiga omuri St. Church mbarra niyo kanisa yanje. Semande ogu ni munywani wanje nkamumanya omu bintu bikwatire na bizinesi we n'omukyara weye era inobwo omukyara yabe yabura nkaguma nimbuza ntibita omutiire kayi bita omutiire kayi wonka narekyara ekyo muburize akayabagiire kureberera omwana nakireeba. So nkabaziire church yatwasa omwuga muhango kandi ekinkushuubiza ngu nituza kugezaho ngu turikubaasa nitugushikiriza nituza kwemerera n'abaana butwayemerera kureeba ngu twabasikya omu diini twaguma nitubahiga kumanya Ruhanga tukwataniise na semanda ekyokugira ngu church yabatuheereza tukumanyisa ngu barigeho biine kuba tukwataniise hamwe obwe Ruhanga ry'omuhwezo bitu. Nsiima Reverend na church yona ekyo mwatworeka omu church mwatuheereza vibe omutima ogwo gumeho akuba nareeba church eri y'abantu ba vibe tekubowa ine church y'okuza meka kubowa konka nareeba church nekwatanisa buzima eri omu buteeka. So nyowe tinkuzagamba bingi ngoku nanyineho abeema bataahi banje omwana ou nayemerera bamweta Raika abaana bitu mwabata nayemerera omusigazi ogu nimuraka Sumairo ninkushaba ngu ohanuzaho kandi okura orikukunda Ruhanga orikutiina ediini. So nabanyinaho ebahasa yinyina y'ogu omwana nyina amasiko ekyorashangamu nikibaasa kugura nk'itungo ry'amagurane naninkushaba ngu orisho gyakire n'ebyo Mukama bampeera omugisha renka n'abandi abazaire bagire eki bagambaho.